Ite ekipe ya Pyramide ni ekipe imaze kugira abafana benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore yuko byavuzwe yuko bamwe mu bafana ba Rayon Sport bamaze kwiyegurira iyi ekipe. Ahangaha nta yindi mpamvu nuko yagiye itsinda mukeba ndetse ikayikuramo ayo ekipe ya APR FC. Ngira ngo ekipe ya Pyramide imaze iminsi iri mu kugenda yitwara neza, dore yuko yaraye ikoza andi mateka ndetse igatsinda ekipe yitwa Ethiopian Insurance. Nkuko mubyibuka ekipe ya Pyramide yasezereye ekipe ya APR FC muri round ya mbere ya CAF Champions League, maze noneho ni mugoroba yaje gusezerera ekipe yitwa Insurance Ethiopian, ndetse mu mukino ubanza bari banganyije igitego kimwe kuri kimwe nkuko bisanzwe cyangwa nkuko isanzwe ibigenza iwabo mu Misiri ndetse kuri stade yayo aho isanzwe ikora utuntu twayo, nibwo yaraye ibashije gukuramo iyi ekipe. Ngira ngo rutayizamu wabo cyangwa se rutayizamu wa ekipe ya Pyramide bamwita Fisto Kalala Maere. Uyu nguyu ni umwe mu bantu abafana ba Rayon Sport bemera cyane kuko yagiye abasha gutsinda ekipe ya APR FC. Ibi nitubivuga uhite ubyumva nko kuri konyango, nkuko mubizi byavuzwe yuko hari n'abafana ba Rayon Sport bigize kujya gufana ekipe ya Pyramide banateze ndetse bayisanga iwabo mu Misiri ubwo yari ifitanye umukino na ekipe ya APR FC. Nubwo byagiye bivugwa yuko abo bafana bariyo, nyamara ari abafana basanzwe n'ubundi bakorera akazi kabo ka buri munsi mu gihugu cya Misiri. Rero iyi Pyramide abenshi baravuga bati nanone izongera igere kure, abenshi bakavuga bati iyi Pyramide irakomeye. Byagiye bivugwa yuko kugira ngo ekipe igere mu matsinda ya CAF Champions League ari ekipe bikomeye kandi yabashije gutegura cyangwa se kwitegura neza ku buryo bukomeye. Abenshi bakomeze kuvuga bati ese twebwe ekipe zacu zo mu Rwanda ukizitarenga umutari bigenda gute? Abandi bakavuga bati nago wagura umukinnyi uguze miliyoni ngundagure umukinnyi miliyoni 200 cyangwa se 120, unurangiza uvuge yuko uwo mukinnyi cyangwa abakinnyi bazatanga ibintu bingana. Abandi nabo bakavuga bati buri gihe mu gihe tudashoboye kuba twategura cyangwa se ngo twubakire ku bakinnyi bakomeye ndetse bamwe bafite amazina, ati ibintu byitwa amatsinda byo abantu bagomba kubikura mu mitwe yabo. Ekipe ya Pyramide ngira ngo abenshi iyo barimo kugenda babona ikina, dore ko ifite umutoza abenshi bakunda kuvuga yuko akunda kuba ameze nk'uwayazi, kuko ni umutoza utangira match avuga, ndetse rimwe na rimwe ngira ngo abenshi barabizi yuko uyu mugabo akunda guhabwa amakarita maze akaba yavanwa no ku ntebe y'abatoza akajya kwicara ahandi hantu. Bityo rero uyu mugabo ngiyo arimo gutoza nta kindi kintu aba abwira abafana, aba ari kubabwira ati ibyo nababwiye mubikore, ko nyine aba arimo kubatonganya ku buryo butangaje cyane, ku buryo ushobora kuvuga ati se ubundi uyu nguyu ni umutoza. Ariko ngira ngo bimaje kwemezwa yuko uyu mutoza ari umwe mu batoza b'abahanga, turi yuko iyi ekipe yikuye ahantu hatari heza maze akaba ayigejeje ahandi hantu ku rwego Pyramide ikomeje kuba Pyramide. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Taratibu Wadi, mu gace twise Taratibu Update, aho tugeza amakuru abagiye acicikana avugwa muri sport by'umwihariko no muri showbiz. Agenda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zitwa Taratibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook zose zitwa Taratibu TV. Nje nitwa Eni Yusufu, duhure muri comment.